bigabo muri Bibiliya byanyumije byazanye umugore umwe kuri Yesu biti Yesu y'umugore n'umunyabyaha turasabye umucira urubanza ariko ibyo bigabo byose byari bizi byose ko byajyamana n'uwo mugore ariko kubwo kwiyeza kugira berana yifuza ko uwo mugore yopfa biti Yesu we uyu mugore afatiwe iyo hiyo ari gusambana uko amategeko avuga umuntu nk'uyu akwiye gupfa Yesu arunama yandika hasi ati yewe mwabigabo mwe uzi neza ko atarakora icaha n'abari wabanza kumutera ibuye yagiye umumwe kuko byari bizi neza yuko byose ari ibinyabyaha maze Yesu abwira wa mugore ati genda ntukongere gukora icaha iyaba Yesu yitegereza nk'abantu Mariya ntaba yararokotse kuko abamwangiriza bari benshi cyane kandi bifuza yuko tubaho ariko Imana kutaraba nk'abantu Mariya yararokotse Mana ushimwe kutaraba nk'abantu ubundi mbona n'umwabakiriho ujya ku isi twese turabanyabyaha na mugororotse n'abarimo Imana iturabye itubona mu icaha nta mpamvu yo guciranira imanza iyaba Yesu yitegereza nk'abantu Mariya ntaba yararokotse kuko abamwangiriza bari benshi cyane kandi bifuza yuko tubaho ariko Imana kutaraba nk'abantu Mariya yararokotse Mana ushimwe kutaraba nk'abantu ubundi mbona n'umwabakiriho ujya ku isi twese turabanyabyaha na mugororotse n'abarimo Imana iturabye itubona mu icaha nta mpamvu yo guciranira imanza agaruka gushima asanga Yesu kwa Simoni amusuka amavuta ku maguru ayahananguza umushatsi wiwe byabigabo biti yewe Mariya na wewe nyene nuheba na Yesu ngihura mubahutse Mariya we nukurura rinda bari baziko Mariya kiruwa kera kumbe Mariya yarahindutse yarateye intambwe yarafashe agakiza yarazanye umutima umenetse Simoni yewe Simoni ibyo wiyumvira n'ibiki mu mutima wawe ndahabona uri gucira uyu mugore urubanza eheraba ninjiye munsi wawe ariko ntiwigeze unyoza ibirenge mufasoni haguruka wigenere ibyaha byawe warabihariwe kera basokoma bibaza kuri wa wundi kumbe waramaze gutera intambwe waramaze kwegerana na Yesu ariko bo ntibazobibona kuko amateka yawe yarabaye mabi ariko ubiriza ico Imana yemera n'umutima w'icuza ukemera icaha ubwo nyene irawuharira abantu basohagarara ku mateka ariko Imana izoraba amateka ahubwo izoraba amaherezo yawe haranira kugira iherezo ryiza basokoma bibaza kuri wa wundi kumbe waramaze gutera intambwe waramaze kwegerana na Yesu ariko bo ntibazobibona kuko amateka yawe yarabaye mabi ariko ubiriza ico Imana yemera n'umutima w'icuza ukemera icaha ubwo nyene irawuharira abantu basohagarara ku mateka ariko Imana izoraba amateka
izoraba amaherezo yawe haranira kugira iherezo ryiza iyaba Yesu yitegereza nk'abantu Mariya ntaba yararokotse kuko abamwagiriza bari benshi cyane kandi bifuza yuko tubaho ariko Imana kutaraba nk'abantu Mariya yararokotse Mana ushimwe kutaraba nk'abantu ubundi mbona numwe abakiriho ujya ku isi twese turabanyabyaha na mugororotse n'amarimo Imana iturabye itubona mu cyaha nta mpamvu yo gucira